intentan facer unha película propagandística do réxime franquista e sale mal. O Cruceiro de Baleares era un filme franquista que pretendía reproducir o afundimento do buque de Baleares, un dos barcos principais da Armada franquista, por parte da Armada republicana. Foi rodada en parte en Vigo, Ferrol e Pontevedra e noutras partes do estado como foron Sevilla ou Cádiz. En palabras dos críticos da época, se había esperado mucho del crucero de Baleares. Nunca debió autorizarse su exhibición en público. El gabinete de censura se ve obligado a suspender sus posteriores exhibiciones por motivos fácilmente comprensibles. Eu sou un genio. Actualmente non se conserva ningunha copia do filme, xa que foron todas destruídas e só existen algúns fotogramas soltos. Curiosamente, tras a prohibición deste filme, deuse un acelerón na produción do filme Raza. Bom, eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. Assim, pra mim vocês podem apodrecer. Não, eu estou brincando.